Mubango wa thirikari wa kuhitana na kugwatania kwa mirimo ya mahiu maria marithagio na njira ya guthamathamio wambiriirie kaunti-ini ya Kajiado, mahiu matanyihiire 3,000 magithecwo njanjo ya kurigiriria mirimu itiganite hamwe nayo murimu wa mahungu na kanua. Tumeanzia hapa na itazunguka kwa kaunti zote, ndio iwe kwamba tunapochanja hapa majirani zetu wamechanja, na kwamba tumezungumza na CS, atazungumza pia na majirani zetu ngambo ile ya Tanzania, ndio waweze azungumze nao, ndio hiyo protocol iweze kuwafuatwa pia katika ngambo hiyo. Imekuwa ni kera kubwa kwa eneo, kwa sababu sio kila mtu ambaye anaweza kudunga wanyama wake, kwa sababu kwa kila ng'ombe ama kila dose ni ukinunua pale kwa town ama kwa chemist, dose ni shilingi 150. So kila mtu akona hiyo uwezo ya kudunga wanyama. Siku ya leo tunashukuru serikali ya national government na county government kwa ile msaada wametuletea ya kuja kutudungia mifugo. Unajua mifugo ndio equity yetu kama Wamasai. So wakituwekea ikuwe na afya, hata itapata bei. Kumana na kuongerereka gwa thoko ya indo cia mahiu mabũrũri-inĩ ma nanja, mitaratara nĩ yarĩirwo ya gũtigĩrĩra nĩ ciatambũrĩka kũringana na mahiu nĩguo o mũrĩmi agakorwo akĩrahĩra umithio wa kĩo gĩake ũrĩmi-inĩ. Ni kuhakikisha wanyama wetu wamewekwa ile inaitwa digital tagging. Hiyo digital tagging inasaidia kwa ile tunaita traceability. Wale ambao watu wananunua products ya livestock huko nje ya Kenya wanawatilia maanani mambo ya traceability. Wanataka kujua hii product yako unauza imetoka wapi, imepitia kwa njia ya ile biashara ambayo si halali, imeibiwa kutoka kwa mtu ama imefuata ile utaratibu. Thirikari oho nĩ ĩratanywo kũriũkia thũgũrĩ ya njũa nĩguo gũteithĩrĩria arĩmi a mahiũ gũthondeka baita ĩratwarana na thigino ya ũrĩmi ũyũ. Kuwa na quarantine facility kuhakikisha wanyama wale waingia hapo ni wale ambao wamepimwa vizuri, wakafika hapo tuweze kupata sasa authorization kutoka kwa hao mataifa ya nje kuuza products zetu huko nje. Ũrĩmi wa mahiũ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩguo kĩhumo kĩnene kĩa mawĩra harĩ rũrĩrĩ rwa Kabii. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Annie Ngigĩ wa Nyamũ.